والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اڑان دکیدن کی ایمان اسلام تا چمخ کی دی پر زمانہ کے دے مہاجرین ندی او دا انصارنا آکسان چی تابداری داغی کردہ وخیست تابدارے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم رضا دے اللہ تعالی دینا و دی رضا دی دا اللہ نا وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اور تیار کرے اللہ دی لرا جنتنا شبئی گی بلاند دائے والے ہمیشہ بھی دی پائے گے ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلویا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وبعد شاپی رستاسو دبان شان منافقان دی وبعد مدینی والونهم فاخری بمنافقت باندے سن پی جنی دی لرام پی جنو دی سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم زرد عذابنا ورکوم غدی لرات وکرتا بدنیا بیا بوگذول شیدی عذاب لیتا واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا انور اشترے اقرار کڑے بخبل گناہنو گٹکڑے دی نیک عمل لوبت بل بد عمل عسى الله ان يتوب عليه من الله غفور رحیم نزدید چلا بدیل توفیق د توبے ورکی یقینا اللہ دے بخن کو ان کے رحم کو ان کے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم اخلامان قبل وعدید مالنا زکات چپاکے دی لرا پا سبب دائیں اوشتے دی درجے پا سبب دائیں ادعا وارم دی پارا صلاة ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم یقیناً ستا دعا دی دزنون دا پارا آرام دے اور اللہ سوری پار سوانے پوئے دے ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم آئے دین نپوئی گی چی بے شک اللہ قبلئی توبہ دخل بندگاننا او قبلئی دی صدقات اور یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون او آیا عمل کو تاسو زردے گوری با اللہ ساسو عمل تودا رسول اور مومنان وستردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون زردے پیش بشیا وذات تانش عالم دے پار پٹو خاران خبر بدر کی پائیں کارون چتاسوی کوئے وآخرون مرجعون لأمر الله ما يعذبهم وما يتوب عليهم والله عليم حكيم انور صحابہ دی رستکڑی شیرید اللہ فیصلیتا یا بدیل عذاب ورکی بدنیا یا بدیل توفیق توبی ورکی اللہ علیہ عالم حکمت دنوال علیہ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبلهم آکسان چی جوکڑے دے او جماعت دفارات ضرر او دوجہ د کفرنا او دوجہ د جدائی راوصل نفو من د مومنانو کے او مورچائے جوڑا کڑے دا شاد پارائیں چی خلاف کڑے دا اللہ و رسول دا مخینا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنَّ رَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او خامخا دی بقسم کی چمخن دے ارادہ کڑے پدیوانے مگر ثواب اللہ تعالی خبر دے شہادت ور کی چی یقیناً دی خامخا دروغ ہوئی لا تقم فيه ابدا لمسجد نصص على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه مودرے گا دغ جماعت کی چرے
خامخا جماعت چی بنیاد کڑے کہ خودشے پتقوا بانے راول رزنان دیر حقدار دیش تپائے کے ادرے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین خدای جماعت کی رائے سڑی خوخیچ زان خپاک ساتی اللہ تعالیٰ خوخیہ چادر زان خپاک گنی زان خپاکی افمن نسس بنیانه ولا تقوى من الله ورضوان خير من نسس بنیانه ولا شفع جرف هار فانهار به في نار جہنم آیا آبادی داغشا چیخر بنیاد دی آباد ہے وتقوى دا اللہ و برزا داغ وررے و کنب آبادی داغشا چیخر بنیاد دخبر آباد ہے وغاڑا دیو کمر پریوتن کی نو پریوزی دا کمر سرزائے سڑینا پورد جانم کے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ صحاب نور کی دے قوم ظالمانتا لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبتا فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم ہمیشہ وہی ددی آبادی چری جوڑ کڑے دا سبب د شک ددی پزنوں کے مگر چ ٹکڑی ٹکڑی شی ددی دا زونا اللہ نے پویا حکمت نوالے